Hapit na sa alas 2 kadlawon ba din. Wala pa ko'y tulog pa. Kigabantay ko sa akong anak. Ilantan. Luiton kayo. Nya ka naman yung comment ba nga. Di ba ako hiligan di kay. Kaya manghatag-hatag opinion ba. Pero sige lang naman yung comment ba nga. Yet kung sa man imong ikastorya daw sa trending karon nga iPhone versus Kabaw. Ug sakto ka ganung paminsar. Sakto kag paminsar sa kinabuhi. Siyempre dito ka sa Kabaw kay after pila ka tuig managhan man imong Kabaw. Manay gitawag nga return of investment ba. Munang kung ako imong pangutan-on sa kuan nga pagkastorya sa iPhone jud ko. Kaya ang iPhone lindot gyud kamera. Ka-video call pa jud ka. Dayon malong press nimo ang message. Yun ang number 1. Malaan kag dato. Munang iPhone pili ha.